namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Carola. I said Jambatani. Of course, like I have a link and a Mayengani the president. Now, producer, I missed the post. Yeah, so it is 26th November, and if you can get account here, Jambatani, as you can see. Ako na post leyi nga fika yi tsariwa as you can see kwalano laha ku nga fika ku tsariwa ku revolution loading December revolution of course ku hashtagiwa kona ku Jambatani wa n'wina as you can see leswi swi tsariwini. So prior to this ku na post leyi Mayengani a yi postini laha fika tsariwa ku December revolution ya huma hi ti 1 ta December produced by Mpanyas a ku ta tika. So a ni yi vonini mara koko a na ku post Mayengani. So I was having my doubts, to be honest. Swi kahle ni va honest, a ni doubt swilo leswi Mayengani a swi tsarina. However mhaka leyi i ntiyiso because ku na interview leyi Mayengani a nga fika a yi endla ka channel ya yena as you can see kwalano full name yaleyo kwalano. Yeah, lots of Jambatani nga fika yi kombisa ku ya humesa hi ti 1 ta December of course. And then producer ku ta ku ri Mpanyas. Mpanyas o no him ani hi yona producer ya Mr Post leyi yo duma kwale a Centurion yona yi nga producer this album. So better than president you queen, that's the biggest question kwalano. We had this interview better than president icona ka album twisa Jambatani fika yi kombisa yi ku better the president yi busy the commitments ta yona ta AADP and the political party yaliya ya yona liya. So mara ku ni langutisa mina mhaka leyi hala tlhela ni moxa loko a ku ri busy project ya several president before, even then from there ku ta project ya yona better than president, and then sweswi ku va ku ri busy na project ya Dr Joyce Rimman. So swi endla mi kuma ku hi swilo swi nga endla ku nga ha koti ku tirhiwa ka project ya Jambatani. Why ni vula tano? Because Jambatani hi twini ka introduction ya album ya Better President leya 2023 ku kombisa ku se swilo a swi ri kahle. So ku pfumeleka nkarhi hikuva ni vhele loko swilo swi swekiwa swi vupfa ku fike ku kumiwa nkarhi ma yi kuma na mhaka leyi. However ku na track leyi a yi kha yi performance Jambatani le Palms leyi that one yi tlanga background that one. So that track yi na voice ya Better President. Kuna section la yi vulavulaka ya swintsanana yi khuzela December revolution. A hi vekele little section leya leyi ntsanana just here. As you've heard, so swi nga fika swi bayisa vanhu swi twini swi endle na ku Better President o va kona la mara voice leyo cheriwe swa khale a yi cheriwe swa last year hi ku swona risimu leri ra fike ri hume hi 2022 and stuff like that. So a hi ta hi kha hi vone hi swona ku a ni ri ta humetisa hi ti 1 ta December prior to loko hosi ngove a humesa. Loko prior to humesa posi loko a humesa swi vhele swi tsundzuxa this interview i chingeriwe hosi ngove i chingeriwini maybe ku mhaka a yi dakwini a na yi dakwini. So a ri za ntima ri chingeriwe hosi ngove ka this interview. You can go and watch it eka channel ya Mayengani hi leswo.